Anda kumta Faro lakot yau Moses bat yau Aaron bat uloong tukar pat yau trai baun simno ya kini jakot nanga bat nagi briu jonga dengan sepelat yau tau pat ba bakin yo kenya how try and treat the Lord tukar pat how try kini gide gijingong kijong ufaro ha Moses bat Aaron ublay habau kwa ban pendam yau no briu ubas sarong umdu yakilat kilenti ula ban pendon kam yaki sing ula ban pendon kam yaki jakot ula ban pendon kam yaki put haga hima ka jong ublay ki don ki tiar yelet ma ki bam jukut barhaga nega benta ban pendam ya ufaro unong sinsyar jong ke hima ka bakraw kari Egypt upendon kam da ki jakot kanlong gabasnya upela yau blay uban pendon kam ya ki jakot ban yale yau neu briu ubas sarong ban yale yau neu riu kraw jong kari Egypt ngatrai u Faro nong ladau blay Jehovah un kwa ban yale ban nga u ha ban pa yaki angel ki jongu andrei blay uong medeway Faro bangan pa yaki angel jonga ban yale bat me ngan pa tang di ki jakot ban yale yame kalabyang yanga Kijakait hagari Egypt la mani iki kum giblay berkumta u Jehovah wong shim yagini giblay jong me kaktin ka jong ublay ka yatu yangi bahaka ta kamit u Faro shim layot ya namar ki jakot gila daplut ya ka yings em ka jong u ya ka hima Egypt barok kaway ki jakot nakari nakawa nail kila milut bat kita leplut yagi kendeu jong kari Egypt baru blay wong mga ngadon hagi jaka baro kumta mameru Egypt shim yagi nigi blay jong me bakin daplut hagi jaka baro ikan mau parabangit bau blay ulapa yau Aaron bat yau Moses bakin le ye kren bakin ye le negotiate bat Faro ban pelat yagi kon Israel nagari ka jinglong mrao bakin lek banai knya how blay andrei Faro hakasin ka baneng kong wong way you tau Jehovah who is Jehovah way you tau Jehovah bangan kongu you barkum tau blay ulapa yakani ka klam kaway hadin kaway ka baneng kong blay ulapa dagabapan kela snam ya kawanai andrei Faro lekot ya kinong le bertong ya kinong le jadu jong kari Egypt kita ru kila ban le ya kata bakumta kanang pen syusyu ya ka donut ka jong Faro bat menta padi ban pendam yau neu briu basarong upendon kam daki jakot Faro shim layot ya ulak huslai baro shimit unle kumno kan kumno ngan le mangan yo laj nagini ki jakot namar hagi kiuja ki don hagi pliang ja jongaru ki don ngan le kumno kan bat kumta kaban nengkong ngin ya pait nakane ka jinglong jong Faro kahikai ayu yanga ya pi kibangai how Chris shapang jong ka jingduai hagaban nengkong uneu Faro ubamju ngai yagi briu ki jong ublay ubamju buram yagi briu ki jong ublay hanrei hadin ka jingwan jong kani ka klam jong ki jakot ulong yagi syakri ki jong u kilai kot yau Aaron bat yau Moses
Kajingikai kapanengkong kabangiyo nakane kajingi tukana kadai. In time of sore troubles, the servant of the Lord are greatly valued. Hagi por jong kijingjanjar nginyau buram leneng nginyau kor yagi briu ki jong ublay. Hagi por ki bamanchwa u Faro unyau ben yau Moses bat yau Aaron hanre hagi jingjanjar ki jong uwang. Then Pharaoh called Moses and Aaron. Kini ki jakoj kilhi kayu ban buram yagi briu ki jong ublay. Ubriu bam junang ban buram yagi briu ki jong ublay mentabat hagi jingjanjar ki jong uwang. Call Moses and Aaron. Pikan mau para bangai ladangin puli nagi kitab panengkong gisim kalanong kabakhat lai kadakhat kabasau busan way briu jong blay lawan how Bethel hagaba usim Jeroboam usyong ha kata ka golden calves ane ka masi ka balachna daga ksiar kay kabajya ulan nyau ben yagi briu ki jong blay usim Jeroboam hagata ka por ka bau kdeu yagakti persya yaw nong itu lupa gaktin ka jong blay kong bagakti ki jong ukalayap silyang bananda kalayap silyang ulong kilay kot yang ayaw Jeremiah. Prabangay bi mga mafiru ngilong komuneo Pharaoh ngikan mau yagi briu ki jong ublay tang hagi jingjanjar ki jongi. Larengin puli naga kitab manengkong ki Samuel kalanong gaba arpeu pra ngikan mau hadin ke jingyap jong Samuel ki Filistia ki lawan Hirtma Persya ya ki Israel usol ublay ula kenriak no umdan syuk kilat le kumno ulong ula lech hagaway na kanong le bertong hagaway na ka keeps kabakari hagaway na gikrem kiba kari hapo endor kiong ula lech syaka bat ulong gini kalakali bat nu mi kwa ban yakren uang bring me up Samuel penmi yau Samuel langa bangan kelinu hashwa bangan letma bat kini ginong Felicia hisin kesni uniu Samuel ula sneng ula kentu ula rebuke yau Saul Andreu Saul uniu benyu menta padi hagi jingjanjar ki jong uwan badu keli na kene kentai penmi yau uniu Samuel hanga o Pharaoh ru haba ki jingjanjar ki jong ki bon umbansi ban khot yau Moses bat yau Aaron pikan mau yau Jeremiah hagabau jadi gayaru unyau ben yu andre haba ki Babylon ki wan ban ker tavier ya ke Jerusalem uloong ye gini ki kentin how Jeremiah inquire I pray you of the Lord for us do I nagambiyaw blay nagabanta jongi kata kadai ka jinghikai ka banengkong kaba u Pharaoh ay yanga bat yapi. In times of sore troubles we value the servants of the Lord. Kabar hagipor jong ki jingjanjar ka ngisdang ban yu kor lenengin yu kor ya kabor jong ka jingduai. In times of sore trials, prayer also begins to be valuable. Uneu Pharaoh upam jungat ya gajing duai. Upam jungat ya blay Jehovah hanrei habagi jakot kilawan hirtma ya kahima kajongu ulong ya Moses but ya Aaron and treat the Lord for me. Chisin kasiwang who is Jehovah that I should obey his ways. Way new Jehovah bangan kongu yu menta pade ubriu bam jungai jaga jingduai uang yo Moses but yo Aaron and treat the Lord. Tukar pat how try.
tukar pat how try. Nakan mau yo way philosopher over kerteng beyond. Hagaway kasi ki song chat. Baru dia ya kita ki briu ki besniu hapok kata chat. Ki khalai ki di ki boa. Baragaway ki mid lawan ke jingat pelung ke bajur. Bat kilas dang ban yo duai. Kilas dang ban kan mau yo blay hagi jing jenjar ki jongki baduang uniu bion uloong yaki yakini ki kentin. Hold your tongues. If the gods only know that you are here, they will sing the vessel. Be quiet, lest your prayer should be our ruin. Warai baga jing duai ka jongpi kan long ka jing jot ka jongi. Kata kadai ka jingong ka jongu. Prabangai biye une ufaroro usneu tu ma ka jing duai le si kadai ka jadu la ne ka spell la ne ka magical charm wong pikan mau ya ka tu ka jingong when the devil was sick a devil a saint would be about devil haba uksut upang unlong uriu khoi ufaroro hagi por jong ke jing jenjar ke jong u kan mau ya ka jing duai bat kum tau pa lei khot ya Moses bat yau aran u klemong tongin ya duai lene u klemong bangan ya shimbanta lembat pi ya ka jing duai andre wong yaki bakin duai meki kan long ka baba kan long ka babha lane kan long ka bakmen ladau faro unong join with me o Moses and Aaron in prayer uklemong ya kata andrei uneu briu banget bagat jingduai kadai ga bor jadu shuong ya Moses bat yo Aaron duai baki ni gi jakoin kin riano ta kadai ga baar kabalai in time of sore troubles the prayer is often the wrong one. Hagi por jong kijing jenjar kijing kuslai kijing duai barabor kalong gababakla ubriu bajuduai tang hagi por jong kijing jenjar kijing duai jong u kalong gababakla namar balai hagane kijing duai ke jong u faro wang tuker pat yau try baun shimno yagini ki jakoit nanga ban nagi briu jonga uklem duai au blay wong uklemong toma bianga ngala bakla ngayale persya ban me ablay Jehova uklemong ya kata andre usyong to duai bakini ki jakot cin kenriano nanga prabangai bi ublay usngap igi jing duai jong faro upen kenria igi jakot andre hadin jong ki koi jakot padi ki wansa ki jenreng lapan kelajan renya ke deumet hadin jong ki jakoi kawan kawai hadin pat kawai ke klam ubriu berduai tang naga bentaban light lagi jing jenjar kan mau bagi jing jenjar kim jokot kabasau in the sinner in his sore troubles is very apt to make great promises ubriu ubuduai tang higi por jong ki jing jenjar ukular ki ki bakrao how blay u Pharaoh wong hakane ka dekat wong yau Moses bat yau Aaron tukar pat yau try baun simno yiki ki jakoit nanga bat nagi briu jonga dengan sepelait no ki jingkular ladau bleu nan penken ria no gini ki jakoit ngakular Moses bat Aaron bangan pelat yakini ki konisral bakin lek banai jingknya hau blay jongki prabangevid hatu mga mapiru ngimlong kumtamo hagi jing tia panggi jongi ngikular ki ki bakrao hau blay pikan mau haga bagi por bapi apply hagi pos hagi kam sorkar piduai hau blay ladangan yo kani ga pos katulap ka banengkongan ai show blay hatu pi pendap ya kata
Barabang ebi hagi jing duai ki jongi habangi kendu ki jing jenjar ngi kular ki bakrau hau blai. Moses ru Pharaoh ru kular hau blai bon pelat yang ini ki kon Israel andre hatu pelat ki hadin bakilak kenriak kini ke jakot kaktin ka jong blai ka yatu yang i ba Pharaoh upene biang ye ka donut ka jong sisin lawan wei nong rap hanga barulong pastor ngala rap ye ka wei ka jaka ban ngasiu si man ong ye pi hagachis nyam ngayo tang ar berni ukau kumta pastor to duai lemsa nagamenta kani ka jaka jonga bakan long ka basaiso bat kumta ngalong ula dadai kumta tengin hap lagi syakata ka jaka on the spot ngini duai ngila ula lam yang as ta ka jaka ngila duai andala dap duai ngalong yu kekerteng jong u kadai uong theo how news now ka jingmi na kani ga jaka men ai ka show blai ka wei na ga shipel men ai bar hau snam don bok na ka ar berni kimi khat ar berni ukha bat ngalamut bola ai show blai ndala kali ni kita membesan ai tang ar keji ukha show blai hagas nem ka babut biang uyo biang sar berni biang kahiar biang kejing yo jong u na kata ka jaka para bangai bi kan mau ye ki jing kular ki jonga ba jong pi yo le si banda poi habneng ki bangi kular hau blei ha ki jing duai kin long persya yang abat ye pi in time of sore troubles we make great promises. Kabasan andau blai ulakali andau Moses ban Aaron kilakali na Pharaoh lano men pelat yangi lano wang lashai uang Pharaoh lashai para bangai bi pius ngeu na am ye kato jingong tomorrow never comes. Ngakan mau gi por gi bangidang rit. Ngilai ngut cipara gi parasyan rang. Ikan mau magmi hikai ngi uwei ban sajjan uwei ban sajtiar uwei ban niat kayeng ban penko ye kayeng. Manga ka rutin jonga ka dei ban sajtiar. Ko nu balai jong ka kemi. Ngasnya usitom hagi por telang sekaba kriat baragi digi por hagi snong jongi ngahapan lech sa yigi tiarum dei hayeng syawa harut jong gayeng jongi kadon gawe kawa ngahapan lech sa syata baragi por telang ka kriat palat kumtanga ong kemi kala dei ke por bangin penkelano ya ke program bu no daga rutin bat ikmi lo ong ngabu hi mafi kon sna mafi ke rutin baragata ke rutin ngathok kum nei ong Andala dep thok ya kata rutin ngabu ngata ya ngahagi ying syedja ngau ikmi hang no nganta ayong ta hing syedja bakin yo i ki henmen ki jong me hagata rutin ngala tho kekerteng jonga kadai happy mangatho menta satyaru happy lashai ngatho hagabaar lain gabaar lashai uhan men nu banengkong usan pun nyong lasisni urut nyong hanmen nubar ngalak kemen deh namar lasai ngalalat teh ban satyar ngalaki menstap ngalong ye mei menta kam dei am kesni jonga ban satyar ngalak kemen deh yong mei nga pej hagarutin sa filasna hayam garutin ong ngalasna ngalik puli menta satyaru happy para bangai be
kalasay kamjuan. Badhaw Pharaoh ru kata kalasay kijingkular kijong uyaw Moses bat yaw aran balasay lasay un pelat yaki kamjuan meno. Day na kata kadaw unong ruway siyaman sin wong kajing buting wat ay kan syukor yapi kabanriu bat kabakado hagi por jong kajing jenjar hagi por jong kajing kuslay kabakado kabangiyo ubriu ubayale persya yo balay kabakut jong u kadai kajing yap kabakut jong ubriu ubayale persya yaw blay kadai kajing yap pikan mau yaw Pharaoh ka kawaja ublay ulapa kaway ka klam hadin kaway pat kabakadu ula shimno yagi kun ki baningkong jong kari Egypt baro nadu kun jong Pharaoh bat kumta ula pelat yagi kun Israel uda be yagi shitang mit late no uang kilami banrei had andala dap yau kun jongu tangu plang pat mi hakata ka Jakarta ulakan mau biang ye gimrau ki jongu uangan le kumno lada gini gimrau kin mi no manu bantei ya kani kandong ba ka jonga kum tau le de biang ni ki nadin andrei blay haga jing start ka jongu ulapan ngam jelap ya Pharaoh ha kata keduriau kebasaw kadbau nang be nadin ya gikun Israel ubriu ubayele persya ya ublay kabakut jongu kadai kajingyap sin ladon gawai kajingyu kana bau angel jong kajingyap ulawan hawai usamla baru long yau tau samla hey samla kapor kaladei bamin yap no Fek kini ke register ke bangalara ke kerteng jong me kadon hakalis ke banengkong utau samla ulu syapti baru loong ya utau angel jong kecing yam hatum dan por syumo yang lani pimailat syumo yang setang syitio wong em ulu hukum blay balade ye me ban men yap nok mentah kesni utau briu long ngan ayami kespa lada min pelat yang tau angel jong kajing yap uang ngamla namar kadai ke hukum jong oblay mat kumta uta usamla ulasnya usik tang namar kaladai kesni yu ban yap baru long yu tau angel jong kajing yap sya yang tang hakani kesin kabakado ai porenga tang lai sau genta bangan khot igi perlok ki jongi bangang ini kemen ini asnya ubha haswa bangan leit no nakani ke perthai tau angel udah perkhat hoi ta compare tang lai sau genta tangan ai lah yame ula khot igi perlok ki jong u hayeng utau angel lu syong hakata ka syuki hakandong uap yau tau briu ki perlok ki jong tau briu kilawan kile parti kile muja hangta utau angel jong kajing yam ule yo thia anda tau briu ule yo i bang tau angel jong kajing yap ule yo thia ulu shim ya kata kalis upam ya ka kerteng ka jong u na ka number 1 ubu no ha ka number 100 ka jong u matkumta anda ula kendit utau briu utau angel jong ka jingyap ulo ong ya utau briu hey ba kala dei ke por memilai ong to se bam Joshua utau angel ulai ka sha ka ja ya utau angel hadin balade bam ja angel ong ai kala biang ye me ban leit no ong to ngaru ngala kre tau angel ulo ong ya utau briu namar ba milele bha ya nga mila ai ja mila ai sha ya nga kumta ngandan yew no ada kongpong mentah kasi ngan sedang ban yew no number 100 mdei syu no number 1 para bangai bi kabakut jong ubriu bayale persya ya blai kadai kajing yap
makumta mga mapiru ki banget hau blai tongin kan mau ye ka bor jong gajing duai tang hagi por jong gajing jenjar lani gajing kuslai gajong dan gawe gajing ong but prayer is not a piece of cake for a special occasion gajing duai kam deu cake tang na kabenta ki por ki bakarpang rei uday a slice of bread na kabenta meat step kajong bat jong pe ubleun kurku yang bat ye pe na kabenta kaburam jong amen.